Goedemiddag allemaal. Good afternoon all. Welcome back to my channel. The weekend is over and now we're starting again. So please like and subscribe my channel. Vandaag ons gaan 'n bietjie hersiening doen. Today we're just going to do some revision to just freshen up on what we discussed. Now today we're going to look at colors of kleure. Dit 'n paar kleure geel, yellow, geel, yellow, blauw, blue, blauw, blue, oranje, oranje, orange. Orange is nearly spelled the same, but so the pronunciation is different. Orange. Then we have green, green, groen, groen. Then we have red, red, rooi, rooi. We gaan ons oor na se 5 sintuie. 5 sintuie. Sien, see. Sien, see. Taste, proe. There we can see the tongue. Proe, there we can see the eye, die oog en die tong. Smell, smell, ruik. Ons ruik met ons neus. Ruik met ons neus. Touch, gevoel. My hand, ons raak aan iets. Touch. And then hoor, gehoor. Is jou ear, jou oor. Daar sien ons, daar is 'n birthday chart vir die kinders. En dan het ons nommers. En dan wil ons graag nommer 1 tot 20 doen. Nommer 1 tot 20. Number 1 to 20, numbers 1 motor, 1 car, 1 car. 2 slippers, of 2 skoene, of as ons die Afrikaanse woord vir slippers kry, asseblief, laat my weet. 3 bere, 3. 4 beskuit, 4 beskuite. 5 bote. 6 hammers, 7 appels. 8 fluitjies, 9 strikdasse, 10 penne, 11 jojo's, voor die Afrikaans en Engels is dieselfde. 12 ganse of eende, 13 koppies, 14 los hom met cherries of kersies. Cherries is kersies. 15 sterre. 16 stokke, kom ons hoor by stokke. 17 knope, 18 balle, 19 vere en 20 pennetjies, wasgoedpennetjies. That's all for vandaag. That's all for today. We'll see you tomorrow.